pratio sam ja i kad je bila ova presuda BiH šestorci, sad idem s kraja, pratio sam jedno kad je bilo oko Aluminija, pratio sam kad je bilo ono ubojstvo, onaj Muamer Topalović koji je zlikovac koji je ubio one ljude u okolici Konjica. Pratio sam 2014. kad su gorile one zgrade, pratio sam, ne znam, sve moguće posjete premijera, predsjednika i to. Puno toga sam, mislim, intenzivno sam radio, pratio sve slučaje u Bosni, suđenje Glavašu, isto. Ona Tihomir Purda, to su ljudi zaboravili, onaj branitelj, sjećaš se koji je ukapšen na granici, to sam isto radio, da. Šta ti je ostalo ovako upečatljivo? Pa recimo taj zločin, Muamer Topalović, to suđenje njemu i sad zamisli taj paradoks. Ja sam došao tad u Mostar, na županijski sud, i kad je bilo to suđenje, prvo pojavljivanje njegovo stvari pred sudom, i to je bilo mučno, bila je ta obitelj Anđelić. Oni su bili u sudnici, to je bilo, muka. No, kad je to završilo, preko 100 poziva sam imao telefonu, to jutro je ubijen Zoran Đinđić. I onda sam ja sa suđenjem Topaloviću završio u Beogradu istu noć i rekao bi da mi je to bilo jedan od složenijih dana u životu, kompliciranih, ali dobro, to je život.